Aing mah ngalang pisan ge. Woi, woi, awas ada parkir ya urang kumaha sih ngalang pisan di dinya. Naon sih, naon ya? Aik parkir apa? Tempat parkir orang itu mah, wilayah orang, naon deh. Resep pisan ulah kayak kena mobil, agak gentar gua, mesti perlu kena mobil. Ayo pindah ke motor tah, ya, parkir aja bu ya, cekal ya. Naon nih maksudnya ya? Tempat parkir orang, wilayah orang. Astagfirullahaladzim. Gocap. Yuk. Yuk cekal ya, bu ya. Pindah ke motor ya. Aduh, kayak lah, bisa. Bung, tempat parkir rumah lebih mahal daripada duit. Ya geus lah ya. Ya, bu ya, duitnya cekal ya. Ya, cekal ya. Pindah ke motor bu ya. Ampun iya. Iya, iya. pisan. Tabrak emangnya? Tabrak. Ih anjir, jelema mata duitanana ih. Kira ku aing kudu ditabrak mah motor. Tabrak. Asli, tabrak. Sok.